Ke Sorkar Jylla, ke pynbna Shuti ya baroh ki Skul ki bha hapoh uput usam ke Shillong Municipal, ha tarik Nailar ke badai ke sngi plie pyrda ya ke lympung ialehkai jong ke Durand Cup madan JN Stadium Polo. Kani ke jingpynbna ke lami na director ke School Education and Literacy Swapnil Tembe. Kerkum ke jingong kani ke Ioh Shuti ke ke bala shim halor ke shithi bala phah dan ke director ke Sports and Youth Affairs pyntip ya ke jingdon ke jingelang play ya ke lympung Durand Cup tarik Nailar JN Stadium Polo ke bala penwan ra ya ke jingdeng kali ke bajur bha. La kedauru bakate ke senjam ke long banum keta batbu jinge iki kena skul na ba hakate ke sngi rakmi renti bakandon ke jingdeng kali.